Pripadnici specijalne jedinice prve krajiške brigade Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine upravo se vraćaju sa uspješno obavljenog zadatka kojom prilikom su desetkovali ubačenu ustaško-diverzantsku grupu u okolini Jajca u predjelu sela Ćusine. Rezultat te akcije 5 mrtvih i više ranjenih neprijateljskih diverzanata dovoljna je pouka svima onima koji bi željeli probiti prve odbrambene redove srpskih snaga u okolini Jajca. Apsolutno da znači to da nisu dorasli srpskoj vojsci Bosne i Hercegovine, znači i to da su jako nespremni i da nisu sposobni da nose teret na koji su preuzeli na svoje leđe. Naoružanje i municija sa kojom su raspolagali je uglavnom strane proizvodnje kao i sanitetski materijal. Šta to sve govori? Sva zaplijenjena roba koju smo našli kod njih i počev od naoružanja pa do ručnih izrada i tako dalje, vidi se da je većim dijelom iz uvoza, ali posjeduju i količinu opreme koja je i ručne izrade, što znači da se snalaze na sve načine da bi ugrozili živote naših boraca. Na osnovu obilja zaplijenjenog materijala i drugih podataka jasno je da se radi o ubačenim pripadnicima 4. jajačke bojne, koja je brojala 22 pripadnika sve do jednog hrvatske nacionalnosti iz Jajca i okoline. Treba li na kraju reći da je ustaško-fundamentalistička propaganda prećutala ovaj svoj najnoviji poraz, a pritom čak nabrojala 20 mrtvih na strani Vojske Srpske Republike Bosne i Hercegovine. Istina je zapravo da je srpska vojska u ovoj akciji imala jednog mrtvog i jednog ranjenog vojnika.